11 آفراندنا نوی از دی اسمان نوی و اردکی نوی چیکم ایشایا 65:17 از حج خواندنه دکم لوی دمی از گلک جورین پرتوکا دخوینم جورکی کو از گلک حجه دکم به تایبتی دمی از لبهن ودانکی یانجی پی کولت کم پال ودم پرتوکین می جوین راستقینه نه ین کو باش هاتینه نویسین اک جی خوشترین پرتوکین می جویی یا من بری چند سالکان خواندی پرتوکا نویسر لورا هلینبرانده به ناو نیشان نشکستی آنکو تشته نهیتش کاندن انبروکن پرتوک چیروکا لویز زامبرینی ود گرید قهرمانکی یارین اولمپی لسالا 1936 و طوفانکی جنگ جیهانی دویه فروکه اوی دو اقیانوس هادی دا جناف چو و اوی 47 روز به جنگ دجی برسه و قرشان و درباس کرن پاشی د زیندانکا یابانیا کمپا جنگی دا بوماوی 2 سالان هاتیه گرتن اگر تا پرتوک خوان بید تو زانی کو گلک یاب زحمت چیروک بیتا باور کرن یاب زحمت جی کاری چیروک که خیالی بید چنکو جبر دست سرنویسران در نچویه او چنده براستی یاری دای من نوید پتر جی پرتوکاوی بدمه دیار کرن بله هندک جارم دمه از پیمانا کون دخوینم بیرا من لچیروکا جیانا زنبرینیت هید تنه لوی دمه تو هزر دکی کو چه گهورینن دی ده چیروک داری نادن یان جی مطرسی لسر کسایتین چیروک نما دوباره همیتش سر ایکو بنگد بنوه پشتی کفتنه حسا دیار دبو کو دبید تکشکاندنا ماری لگل ابراهیمی یا نزیک بید بله دیماهی که خیزاناوی لمصر توشی بنداتیه بون پشتی در کفتناج مصر خود پیمانا دستوری دا گله خو بله اوان اکسر پیمانچکان دم خود داود دانای سر تخت پاشایتیه وی او کرن خو لدجی خود گنه کرد و د پاراستنا پیمان دا به تمامیش کستن اینا هر وصا اها غصا بردوام بو بله د ناوراستا اوی چنده همیه دا خودی آماجه به پاشاروجا چاره سر کرنا گنه همرنه دا یا کو او بخو دیوی چاره سریه دابین کرد للای دی اوی چاره سریه لدیماهی که گله خود شیان برکت و خوشیا جیانه ده آفراندنا خود دا بری گنه دیار ببید به وگرین نوه دا کو پلانا اوی دیتنه در باره که چبو گله خوده هیا ببینین ام ده پیچه که وگرینه جوی جهه ام جهاتین و وگرینه پیغمبرایتین ایشایای ده دیماهیک پارچه ایشایا دا ام نیرینه که در باره که خوده سوزا چه دایه گله خو هر دمه نفرت لدیماهی که آتش ناف برن چنکو اها از ده اسمان نی چیکم و اردگنی ناوه یه ای که دهین مالین و نا اتهزرین کسه ایشایا 65:17 ده دیماهیک راستاندن آمده مدی که ده پیمانا نیدا گیان خود ده نفس ده ناو گله خدا کرد جی خزمتکار آزار کش دست بکر دا که جیانکانی بوان بدد بله اف جیانانی لدف نفشه مرووان نارا وستید خود ساز با افراندنکانی دا او پیغمبرایتی ایشایای وینه که هلبستی یه جوان در باره جیانا ده اوی آفراندنانی دا وینه دکد او جهه کو ده گرگو برخ پیگوچرن آیت 25 بله دمی اوی در باره اسمان نی و اردکینی آخفتی دبیت مبستا خود او نبید کو او ده آفراندنانی کتا ده تانکه یا گلیشی دا لشینه اوی سوز دا دروست کتا و نیجم بکتا و بفگرینی دا اگر بیراته بهید لدست پیکا کشتامه ما پیرو کرنا بهیزا خود بو آفراندناوی دید ده دست پیکرن اکسی و اک دا اوی را گهان و او گلک یا باش بو هرچند نفرت به پشراستی او گوری آفراندن هشتا اوی را گهاندنه به چندین ریکان رنگ وددد جبرکو خود پیرو کرنکا حسا بهیز بو آفراندنا خویاهی لویره ام دبینین کو اوی نیت نینه خوشوی خلاص بکد بلکو ده دوباره آفرینی توه اگر ام لسر خواندنا ایشایا 65 بردوام بماین دا بینین کو آفراندنانی یا خود
دبیت او جهه کو لویر شادی و بختوریا هر و هر لیهی. آیت 18 چه گریان و خمگینی لناینه بهیستن. آیت 19 و آشتیا راستقینه و هر و هر. آیت 25 و هوالینیا بختور لگل خوده. آیت 19 آنکو گل خوده دل دوماهی که سر بورا برکتا پیمانه جر بینن و خوشیه ببن. کده هتای به تمامی لگل خوده آکنجی بن. اف بشه وینه یکی درباره کاده یا چاوا بید دم خوده به تمامی ماری تک دشکنید بریکا قربان پگهور و جیانا بریکا گیانی یا خدمتکار آزارکش. کاریگری نفرت دل دو ماهی که او به تمامی هنه بن برکرن گلک بری روی بدد. پیغمبرایتین ایشایای ارکی خودی به دو ماهیک اینانا کار قرطال کرنه یکو اوی لدست پیکه لباخچه سوس پیدای نیشان دادد. تبینیا پارچه دویج آیتا هفته بکه. ناوی ایکی دهیت مالین و نا ایتا هزرین کسه. وکو پارچه ایکی جی آیته. از دبیجم پیدوینا کد ام هزر بکین اف پارچه وی چند راد گهینید کو آفران دنانوی ده همی گریدانن دنافبرا جیهانا امنو کتی دادجین و جیهانا کو بهت دابرید. ما بستاوی اوه کو او آزارو گنه و مرنا جه انجام نفرت هاتین دهین جناف برن. همی او خرابیا کو ماری انجام دای و ویای انجام بدد دهیت جناف برن. آزارا نخوشی و مرنه یا کج انجام گنه هاتی ایدی دیار نامینید. سوزن پیمانانی یم برگا گیانه جیان در هاتیه نبجه اینان دل سر اوی چنده بید. ده اوی آفراندنانی دا گله خودی ده دوباره لگلوی جین او لوی ارده کو او بواند داد. بله اف آفراندنانی نابیت باخچه که عدنه و گراندی او دی گلک جوی چنده مزنتر بید او نبتنه دی باخچه یانجی حتی ملتک جمصره حتی ریبار فراد بید او دی جیهان همی بید. ده اوه پیغمبرایتیه دا حوصا دیارک و ایشایایی اورشلیم و آفراندنانی وکو پیوین هفواته بکارد اینان. یاکو دی درباره آفراندنانی هیتا سپاندن دی درباره اورشلیمانی جی هیتا سپاندن و پرو واجی جی هر درسته. افجا لفرد ایشایا دا او اردی او خود سوس پیدا بدتا گلی خود نبتنی ملتکه بلکو ارد همیه. یا پیدوینین اف چنده بیتا جه سر سورمانه بومه. اره ما یا پیدویه خودی سوز دا و همی ملتن اردی ده بریکا ابراهیمی هینه برکت دار کرن. پاشی ام فیر بوین که دین ده ها یهودایی ده بیت پاشایک یکو ده رزگرتنه جملتان ورگرید. پاشی خودی آشکرا کر که پردگه ها سلیمانی ببیت جهکی نویجان بو ملتن که تهن. خودی چجاران نیت نکریه که گلی ویجی جه اک خیزان و رگزو ملت تنه بهن. هر وصا که کفتنا آدمی و حوای نفش مروان همی کرد و گنه دا چاره سریا خود بو کفتنه کاریگرین گردونی جین هین. لوی دمه که گلک لبورین و بجداری دونده هاماری دبن و برکتی جدز دبن. پیمانا کفن یا آشکرای که نبتنه ایک ملت حتی اسرائیل جی مافکی تایبت لسر سوزن خود نینه. سنور نتوایتی ناگه ندلوانیاوی. حتی ده پیمانا کفن جی دا او بو همیان هاتیه بخشین. ده آفراندنانی دا دلوانیاوی ده اردی تجی کد وکو خود دناوا گل خدا حتی دجید. وکو پیگ و نزیکی دو ماهی که پارچه ایکیش گشتا خود بین بدوی ام پنگاوکی برف پاش و بچین و نفسکی بکشین گشتکا بلز بود ناوا دارستانا پیمانا کون دا بله میازده دارین گرنگ دیدن ین کو هاری کاریا مگیری جیروکا سرکی تبگهین دلا پرم پیمانا کون دا ایکمین 39 پرتوکن پیمانا پیروز مجیروکا آفراندنا خوده و همی تشتانیا هی لگل نفش مروان وکو کاکل کا کاریویه بهرمن تراژیدیا کفتنه آدم و حوالگل همی دین دهنوان ج آماده بونا خوده دره خستن
عمرن اینا جیهانه بله خوده سوز دا کو سر ماری به هر شینید و غصا گله خو و آفراندنا خو ji karigeriyên keftinê qurtal bike di peymanên wê li gel İbrahîmî û İsraîlî û Dawidî da em dibînin ku Xwedê rij bû li ser vegerandina bereketa amadebûna xwe di nav gelê xwe da li ser erdî herçende ku nehûmirinê berdewam serên xwe yên kirê diyar kirin pêxemberiyetiyên Îşayayî û Yermîya û Hezekîyelî û hemî pêxemberan aşkera kir ku Xwedê dildûmahî kê û bi temamî ku nehêmirinê bi rêka xizmetkarê azarkêşiyê ku pêşkêşiya gelê wî diket têkişkênî. Paşî û bi tinê paşî ew dê hemî afirandinê vegerînîte ve û heta di nava gelê xwe da jî û bextewerî û aştiya heta înît. Di evê xala geşta me de em hêşta berevpêş vediçîn ewên ku guh li evan pêxemberiyetiyan bûyn û bû nava dilê xwe birîn dişên çaverê bin û bibînin ka kengî û çawa ew dihêne bi cih înan ewan dizanî ku Xwedê dê ewan bi cih înî belê ewan nedizanî xizmetkar dê jî bît û vê kengî marî têkişkênît û dê serkeftiyane ji gora pana cengî derkevêt. Mizgînî bû me ew e ku pêdivî naket em çaverê bîn da ku guh lîya mayî ji çîrokê bîn wekû em diçîne di nava peymana nû da em dê bîneriya 5 xalên veçerxên serekî kên yên ku di harîkariya me ken bibînin ka çawa sûzên peymana kevin bi rastî bi rêka dîndeha sûzpêdayî xizmetkarê azarkêş Xudanî rabûye ve Îsayê Mesîh hatiye bi cih înan. Hezrên serekî di xwedîniyasiya pertûka pîroz de afirandina nî çîrok heta nike. Xwedê paşayetiyek afirand û ew paşa ye belê ewî mirov afirandin da ku pêşkêşiya wî di evê paşayetiyê da bikin. Ademî û Hewayê ev gaziya red kir ya ku berê wan daye ku nehê û mirinê belê Xwedê sûz da ku bi rêka dîndeha jinê marî têk bişkênît ewê ku dîndeha İbrahîmî jî ye bi rêka xêzana İbrahîmî û bi taybetî dîndeha şahaneya Yehûdayî bereketên peymanê dabû evê cîhanê hên çunku xelk hemî yê tûmetbar bû û ji hejî mirinê bûn. Qurbanên destûrê Musayê aşkera bûn pitir bi aşkerayî pêdiviyatiya wan bû pêguhorekî bû xizmetkarê azarkêş bi rêka xizmetkarî û karê giyanî Xwedê dê peymaneka nîdanê û jiyana her û her di esmanên nî û erdê nî da bi gelê xwe de